Umunyamabanga wa ONU Antonio Guterres yageze i Mogadishu muri Somalia aho yasabiye inkunga iki gihugu cyugarijwe n'amapfa n'imitwe y'iterabwoba. Muri uyu mwaka imfashanyo y'ibiribwa yari igenewe impunzi zahungiye muri Uganda yarahagaze. Ibi byatewe n'uko PAM yabuze 50% by'amafaranga yarakenewe yo gutanga ubufasha. Uganda niyo icumbikiye impunzi nyinshi muri Afrika. Abarinda umutekano mu nyanja ku gice cy'Ubutaliyani ejo kuwa mbere bavuze ko batabaye abimukira bagera ku 2000 mu mpera z'icyumweru gishize. Umubare w'abimukira bashaka kujya i Burayi bava muri Afrika ukomeje kwiyongera. Bibaye ubwa mbere mu myaka 8 ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI gitangaje ko cyemeye guha Uburundi inguzanyo ya miliyoni 261 z'amadolari y'Amerika yo kuzahura ubukungu bw'igihugu. Muri Uganda, Andre Ndaula Karema wahoze ari umunyamakuru yitabiriye ubuhinzi bw'imigano mu mugambi wo kurengera ibidukikije mu gihugu.